Nokchadempum Uibamar Uibapaukhara update Tawjari. North Korea na Amukana Ngamkai Manakta artillery cell Samarong Kakre. Ngamkai area da South Korea na live firing drill Tawkraba Matungda North Korea na ngasi Amukana Ngamkai Manakta Samudrada artillery cell Samarong Kakre. Kolai test kaya tawtuna nakal ani na Korean Peninsula da tension wangkalapagi matangda amana amatamaral sinari. South Korea na drill sa takiba adusu ikuidana North Korea na South Korean amadi United States ki target sing the nuclear attack tawbagi lan tambagi thabak sa thagraba matungdani. Joint Chiefs of Staff na phongdo kiba matungina North Korea ki awang samudra mapan ki town dagi artillery sen chamarong kawke. Ngarang sa North Korea na makogi nokchup samudra mapanda artillery sen chamarom aduga nongpok samudra dana. Artillery sen chamayangkai rum kawke hairi North Korea na makogi artillery kapagi thabakasi South Korea the warning tawni haina phongdoke. Frontline area da jamna khanaba hobagi mong da thausil kya sa thariba du tongnana ba akhoi army ri yaknabagi forces da akan ba warning tawri. Haina North Korean People's Army ki spokesperson amana thadokiba warol amada haike. Nagalamarom da North Korea na buffer area da artillery kapsalakpada seol na condemn tawkre. South Korea ki nongpo gamasung noksup thangba samudra ki coast lairiba Laibagasi buffer zone da atamna andak nauna artillery kaya kapsilaki bobo South Korea ki maikadagi akan pamong dayaning da bafong dokre. South Korea ki John Hep News Agency na pirakpa report amada buffer zone asi kumja lisingani taragani fan lingkat kraba matungda. Laibagani ki marakta ungkana bagi sang hantana leiru apani adobo andak nauna North Korea rom dagi buffer area da artillery kaya kapsilakpada. South Korea ki maikadagi akan pamong dayaning da bafong dorakibane. Pyongyang na handak na nauna missile launch kaya tawbagaloy na military exercising hena kangkalakibani. Tawang atu da Seoul amadi Washington ki maikay dagi phongdorakpada. North Korea ki lusingba Kim Jong-un na makilaybaki oina tarilag supan nuclear test pangdokani haina torambadu tokraba matungda military exercise asi hengkalapani haina phongdokre. Makatarakwa atopa pawda. China thengna na ba Japan amasung Australia na military ki mari hena naksina na ba honagadawri. Sayon asda Australia da Japanese Prime Minister Fumio Kishida amasung Australian Prime Minister Anthony Albanese ki maragda mifam pangthokadori masida lebak anina China-ga thengnabak amna bagidamak defense amasung security partnership hena sesalana ba wa khanaragani hairi. Kishida asi lagliba irai numita Australia ki nongsup samudra mapan ki city part thongkani. Englishing ani taragani fund lai hiraba hanagi Prime Minister Shinzo Abe na Australia da sakraba matungda Japanese Prime Minister amagi ahanba Australia khongsat oigadawre. Prime Minister Kishida amasung ayakna aikhoigi mateng pinanabagi thabak hena sesinanaba amasung Indo-Pacific lamdamasi ing thaba tangdu litaba afaba climate amasung nungayai phaba ohenanaba manaba pandam phangnanaba. Waganagani an Australian Prime Minister Albanese na thadokhiba warol amada haiki. Kishida amasung Albanese na Reciprocal Action Agreement ama makhada na thabak ton thokna na basu khanagani haire. Masigi agreement asi sahi asigi January thada Kishida amasung Australia ki hanagi Prime Minister Scott Morrison ki marukta yanaba purakhibani masigi security cooperation agreement asi lebak ani makta apan bagi military exercise pangthok bada khurau oina khurau oiba ke halok thokna na bagi damakdani. Reciprocal Access Agreement aiba asina lebak ani ki defense forces ki mapanggal hengkhankani amasung punna offer tawba amadi exercise tawba ngamangani ana Albanese ki office na thadokhiba warol amada haiki. Panbaya abadi Japan amasung Australia ani magasi China ga yamna yangthina balaipak singni China na Indo-Pacific lamdam da military mapanggal mogbagi thabak cha tharakpa asal lebak ani yasna yamna thawai ware. Masna marmo itna military ki mari semkan adaba khongthang sing lokalakpani India amasung United States ka punna lebak ani yasi Quad group ki members oiri masigi group asi phone law thok drabaso yamna mayek seng na ki mayuk semba group oiri. Russia na Iran ki drone sin na maram na Israel ki fereb aruba am oiragli. Israel ki number 1 yek na ba Iran na saba drone sing Russia na sin na duna Ukraine da attack tawba awakiba sin na Israel ki mafum da karamba maigayda support dawgat abano haibagi aruba phibam am oirlagli. Russia ka leina ba mari kaidana ba aiduna Israel na ngasi phawadi Russia na Ukraine da landaba asigi matangda maikay amadada laitana bahon adun lakhibani masina maram oidana Ukraine na fana yamna hajarabasu Israel na makoy ki khamthena sophisticated air defense system amasung atai equipment sing Ukraine da pidre miyobagi awa anagi tengpang pirabasu Russia sawandana ba Israel na military ki mateng di pangdre.
Iran sabot rocket missile amasung drone singsi Israel gi akoibda leiriba Iran support tawba Shia Muslim lalhoba group singna susinari makoina Israel gi mayukta hariba khulai sing asi sinnabuda Israel angap ko mongda maipak na ngak thoktuna lakle masina maram oidana Ukraine na Israel gi weapon system se marwaina Iron Dome air defense system yamna family Russia amasung Ukraine gi lan asde Iran na Russia support tawraga Israel na Ukraine gi damak Lebri United States amasung allies in support tawtriba karigino haba wahang sing lakle Iran amasung Russia gi mari yamna naksina kiba asina Israel gi manung desu Ukraine bo support taw aiba dabi lakle Ukraine bo support taw gadabani haba wafam masi Israel gi manung da matam gaya gi mamang dagi ngang na tuna lakhe atham masi phong harakpo oina Israel gi diaspora affairs minister Nakwan saina Ukraine gi maikaida lepi gadabani ana phong toke Masagi tamthiba lan asida Israel la karamba maikaida leiribano habisigi matangta makata na singnaba amada leitre United States amasung NATO gi lebak sina Ukraine da mateng pang bagum Israel gi maikaida gisu Ukraine da military mateng pibagi matam yaure hana minister na haige Israel na Iron Dome air defense system pi ki batarabadi Russia gi missile amasung drone attack sing asi arem batarak pa yawa gi phibam leire Israel gi minister amari Ukraine da military mateng pang na ba airakpa asina Russia da paikat pa pakat pa amasung sauning pa pok nari Russia ki hanagi president Dmitry Medvedev na Ukraine da Israel na military ki mateng pirapati matu yamna mathong hukta ba khongthang oigani hana phongdoke mathum tawrabadi lebak ani ki marida akai balakani hana Medvedev na social media da iki Israel gi Iron Dome air defense system asi lalhopasina kapsalak pa target ta pangada rocket sing Kap thabada sa da marfutra ki sangda maifaki system asi PW ki thamak Ukraine ki president Volodymyr Zelensky na Israel da yamna sounding ba foke Jewish agency ki hanagi chairman Nathan Salankis na Israel asi ningkha tamba freti be da Putin ba sawan ba ki ba aroi bale pagni anaken kan pen da ba phongdoke atop kharan amu Ukraine da misang chang ba si pamdri makoina Israel di nongsup allies sing ka yamna khenai hana mad pere Akhodi Germany na tragna France kumbare bag nate akhodi hana tagi lan sok na tuna leiriba leiba kamari hana Israeli missile defense ki hana gi makok Ozi Robina phongko ke Belarus da mangkhiba miyo home fake encounter da hala hathok lamle Pakistan ki Balochistan province ki counter terrorism department CTD bo mangkhiba miyo home fake encounter da hatpagi maral siri ana media report sing haire Don news ki report matungina boys for Belarus missing Persons B MP chairman Nasrullah Palos Maral atu siki bane city dagi press release aman hai athing batham graba Balochistan Liberation Army group gi lalo khara asoba lalo loop activity ama pang thokna bagi pandam da Kharan district ki sidai da lei amasu makhoi khulai madik chana fai abagi pau phangke matung ta bade city dagi portion singi over team ama semtuna lalo basing adogi lorpham khang thokna ba hona ki ana press release aduna makatana fange Intelligence team singna laloba singi lofam adu khangba ngamki amasong Asbag Ahmad Elias Zaman lalu singba laloba taruk taret lai re haiba lebke maduki matung the joint team na operation ama thorang dauki amasong operation adu da mafam adu da lotuna leram liba laloba sing adu na nongbai kap thoraki joint team adu na masa ngak thoksana bagi damakta laloba sing adu da khut han ki baga loina na nakalani ki marak tapong amrom chungna nongbai kap naki maduda Zamila masong adai miwe ani mafam adu da kina thoktuna sian ge CTD da makatan hai deform and asigi team na laloba sing adu batana bada singilam dam adu da ningthina obangam da badagi makhoi bu phabangam khide mangna hai he tabis hari basi Belarus students organization pazar gilo sing mane magum jali sing ani kun ga mathogi jun mapanda khojar dagi phake bani magi case adu provincial amasung federal government sing da phawa khanan ke masita natna federal cabinet ki sub committee on missing person da jo report tauke BBMP ki chairman Nasrullah na haike madudi tabis gi imung nam ha ki hakchang adu identify tauge amasung atai miyoi ane farida amasung salhana mathang sina September kun gani fan amasung October 3 ta Quetta dagi fa ke bane mangki ba miyoi ani asi issue asi BBMP ki platform ki kudang ta su puat ki amadi mari leina ba authorities sing da khangan ki anam hangna makata na phongdo ki India ki pressure thausa dana US Congress na Pakistan ki F-16 package ayaba vikre Pakistan ki F-16 package ki mayokta India na janing dab oli basing kariyama ta thaucha dana US Congress na fighter jet asigi maintenance amasong sustainment services kamari leina na $1 million sambai yang ki for military sale ki proposal ama ayaba fikre ana media report man haire News ki report matungina Pakistan ki F-16 package adugi proposal adu da Congress ki mekidagi
ऑब्जेक्शन अमद पीखिबग लोइना हौखिबा थादा प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव तौखिबा पैकेज अदुदा एडपन अमद लहनतनबगी लंबी फाटख्रे रूल्सिंग की मतुंगिना प्रोग्राम अदु मखा सथनबगीदमक्ता यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की क्लियरेंस मथौदाई इंडियन दिल अदुबा अकन मोंगदा क्रिटिसाइज तौखिबा मतुंगदा F-16 की पैकेज असी मरुओइबा हेडलाइन संगोइरके इंडिया की थौंग अदुबा इस्लामाबाद अकन मोंगदा यानिंगदबा ओलकपगा लोइनना न्यू दिल्ली दा पाकिस्तान यूएस की मरी की मतंग वफम अमदा फोंदोरक्तना भाईगे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन नसु मिलिटरी सेल अदुबो असुंबा खोंथांगनी हायरादुना पैकेज अदु पाकिस्तान की हौजिक लरिबा फ्लीट अदुगी मेंटेनेंस की दमक्तनी हाइगे मान इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गा लोइनना पांगथोकपा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा हाइगे मदुदे एयरक्राफ्ट असी अनु प्लेन अनुभव सिस्टम अनुसो अनुभव खुलाई नते अखोन लरुकलिबा वरेपसी सुमनगी हौजिक लरिबा पाकिस्तान की F-16 फ्लीट अदुगी मेंटेनेंस की दमक्तने मान मखातन हाइगी पाकिस्तान की प्रोग्राम अदुना लेबाक असिना पाकिस्तान नत्रगना लमदम अदुगी हौरकपा लमदम अदुदगी हौरकपा लालौबगी ट्रेसिंग थेंगनबगी पांगल हेंगत हनगने लालौबगी ट्रेसिंग बो लाक्सिनदब होनदब हाइबसी कना अमदगी अपांबो ओइरोय मरमदना पाकिस्तान की असिगुंबा कैपेबिलिटी असिना लालौब थेंगनबदा अखोय पुनमक्ता मथेंग ओहनगने यूएस दा रेकॉर्ड ओइबा मोंगदा इसिंगी माइ अंधरपदगी हाइड्रो पावर आउटपुट अंधरे कुमजा लिसिंग अमगा चापन उम्भोगा तारीख की मतुंगदा आनबोइना कोलोराडो रिवर सिस्टम की इसिंगी इमाई की थाक रेकॉर्ड ओइबा मोंगदा नेमलकपगा लोइनना यूएस की खानोंग सुक्थंग बलमदमदा इकंग चाउना थोरकपा असिना हाइड्रो पावर प्रोडक्शन की सांग अदुगी मतेक हंधरे अन एक्सपर्ट सिंगना हाइरे यूएस की कोलोराडो न्यू मैक्सिको ओगोमिंग अमसुंग उटा स्टेट सिंगी रिजर्वर सिंगी इसिंगी इमाई की थाक सिंग नेमलकपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की सांग हंथाले कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोई सहिदा लाइखिबे इसिंगी सांगदगी हौजिक चादा कुन हंथरे हाइना ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन BOR ना पल्लादुना एजेंसी ना हाइरे कुमजा लिसिंग अनि दगी मफुंग ओइना हाइड्रो पावर प्रोडक्शन चादा कुंथ्रारोम हंथरबसु कुमजा लिसिंग अनि कुनमथोई दगी हौजिकी सही लिसिंग अनि कुनिथोई की सेप्टेम्बर कुंथ्रा फावदा चादा कुन मफुंग फाना हंथगी हाइना BOR की ऑफिशियल अमना हंदकता फंगदोकी BOR अफर कोलोराडो रिवर वाइसन की पावर मैनेजर निक विलियम्स नलवक नुमित एजेंसी हाई की मदुदे हौजिक ओइरक्लिबा फिबम असिना लाक्लिबा सही खरा असिदसु पावर जेनरेशन की सांग मखा थाना नेमलकपा याबगी अकीबा लेरे रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना कोलोराडो रिवर सिस्टम की हाइड्रो पावर की आंबा पुथोकलिबा लेक पोयल की ग्लेन कैनियन डाम चादा हुंपुद्रा निपान रोंगी सांगदा इपाई हंथरे इकंग तोक्ट्रिंगै कुमजा लिसिंग अमगा चापन मरफुगा निपान दगी लिसिंग अमगा चापन मरफुद्रा मपन फावबगी एवरेज का चांगदमनबदा इनौनौना हंदकता पीखिबा पाखिबा हाइड्रो पावर जेनरेशन हंताबगी सांग असि सादा निपुगा हुंदोइरोमने रिपोर्ट अदुना मखातन हाइरि मदुदि कुनमथोई सुबा सही सा यौरकपगा लोइनना कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोई सही असि लेबाग असि खा नोंगसुप थांबा लमदमदा हौगिबा सही लिसिंग अमा सनी की मतमगी ओइना ख्वाइदगी कंगबा सही नि आना साइंटिस्टसिंग थाजरे हंदकता खानोंग सुप थांबा लमदमगी ख्वाइदगी मरुइबा तुरिल ओइरिबा कोलोराडो दगी हाइड्रो पावर पुथोपगी सांग हंथरखिबा असिना मरबोइदना ऑफिसर्सना सिस्टम असदगी पावर कयामना पुथोपा गमलबदी तुम कोइनगी ओइना कानबा खरा दवरबसु लौबंगमगनी हाबगी मतंगदा नौना वकल तौबा हौरे हाइरे यूके ना मिलिटरी पायलट औरबसिंगदा चाइनाबो ट्रेनिंग पीदनबा वार्निंग तौखरे यूके ना लेबाकसगी मिलिटरी पायलट औरबसिंगदा चाइनादा ट्रेनिंग ऑफर तौबा तोकनबगी वाफम खंगनखरे अन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोगले करिगंबा यूके की मिलिटरी पायलटसिंग औरबसिंग अदुना चाइनादा मिलिटरी की ट्रेनिंग पिरंबा थोकलगदे मखोगी मदकदा स्पाइनल लोगे मतुंगिना प्रोसिक्यूट तौगनी हानादी यूके की पायलट औरबसिंगना चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी बा ट्रेनिंग पीदुना लाखिबने करिगंबा यूके की मिलिटरी पायलट औरबसिंग अदुना चाइनादा ट्रेनिंग पीबा थोकलगदे मदु अखोगी डिफेंस की एडवांटेज द खुदोंग चादबा लैगनी अन ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मिकाइदगी पंगदोगले अखोना अथुबा मतमदा खोंथांगसिंग पाइखतुना यूके की मिलिटरी पायलट औरबसिंगना चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी बु ट्रेनिंग पीबा की थबक लेबनना बहोनागनी यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री की मिकाइदगी हारिबना यूके की मिलिटरी पायलट औरबसिंग अदुना चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी द ट्रेनिंग पिरंबा थोकलगदी हारिबा मियो अदु ऑफिशियल सेक्रेट एक की मखादा प्रोसिक्यूशन चदागने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रिपोर्ट तौखिबदा यूके की मिलिटरी पायलट औरंबा कुंथ्राना चाइना की मिलिटरी दा ट्रेनिंग पीबगी थौंगसिंग चथाग्रे हाइबसि खंगले मखोइसिंग अदुदा डॉलर लाख अनि लिसिंग हुंपुद्रा पीरी वेस्टर्न ऑफिसर्स न मखोइगी ममिंग माथाना चिंगबदि फोंदोखिदे चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन वांग वेनविन हाइकिबदा रिपोर्ट अदुगी मतंगदा मांगना खंगबा लेते अदुबा लेबाग असिगी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नदी मिलिटरी मॉडर्नाइजेशन तौबगी थबग असि खुमांग यांगना संगसिल्ले जी जिनपिंग मिलिटरी मॉडर्नाइजेशन की थवांग असिदा मरुओइबा इन्फेंट्री ना डोमिनेट तौबगी महुत्ता
लेबाग असिबो ngaktok ngamnadabagi damakta nevi gi mapangkal kangkananaba khongthangsing paikali South Sea gi lamdam kya amada China na makhoi gi lamdam gi sarukni ana claim tawdagi yenabagi tawdo kya amasu leiribani saliba sahi asigi jun thada China na ahum soba amadi khwaidagi nawba modern year carrier ama launch tawkhrabani haire West Sing naruduna Iran na Russia da ahanba misal amadi drone biragane Iran na Western lebak sing bo sing naruduna Russia da surface to surface misal amadi ahanba drone plan biragani an Iran ge senior official amadi diplomat ani na phangdokre Iran ki first vice president Mohammad Mokhbar amadi Iran ki sakti leiraba revolutionary guard ki senior official ani na hiram ase gi matang da Russia ka October tang taruk da dil amagyana ba purakre Iran ki Supreme National Security Council ka official ama amadi sakti leiraba revolutionary guard ki senior official ani na Moscow da wari sana kre Russia na su Iran da ayan ba drone plane amadi ballistic missile sing pina na ba gi wapam taksin kre Iran na Russia da pigadur ba ko sukulai sing adu ki manung da hena accuracy oiba Iran na saba ballistic missile pina na ba gi wapam taksin ke Western ki official aman hiram ase gi matang da confirm tawkhibada Iran amadi Russia gi marak da surface to surface short range missile piba matang da yana ba purakle Iran na pigadur ba missile sing adu ki matang da Zolfagar ballistic missile makal ase jwa mane Western ki official singi mai ke degi Iran bo Russia da lan gi khulai sing pi da ba gi wapam taksile Iran na Russia da lan gi khulai bi ba ba si English ani taraga manga da UN Security Council ki resolution thogai bani aina lawi atoma namak Iran na di wafam adu janing da ba phangdoke Ukraine ki sathari ba crisis asi da West ki lepa kumba misang changde West ki lepa kumna misang changde hauji leiriba Ukraine ki crisis asi diplomatic ki oiba kuthang da wari chanaraga loisin ba pame Handak ki sayu khara ki matam asi da Russia na Iran na saba site 136 drone plane sing sinaduna attack sa tharakli ana Ukraine ki maikati ki phangdokhrabani adubo Iran na di Russia da drone plane sing supply tawi abasi akan bamong da yaring da ba utke Maraktan Russia amasung Ukraine ki pau asi news reader na nakal amagi support pau Pazabalaite newspaper da jorok pa pau atumag patok tu na tahan jabani viewers sing na lana khanpi da ba khanganjari Makatarakwa atopa pau da Ukraine da leiriba Russia ki lanmi sing khudong thiningai oire abasi Russian commander sing da yajakre Ukraine ballistic missile sare Ukraine da leiba Russia ki lanmi singi phibam khudong thiningai oire habasi Russian commander singi mai kai deki yajakre ana official report amagi mathongina phongdokle Ukraine na offensive chatarakna kha amadi nongpok thangpa lamdam sing lausan graba matang da Russia ki lanmi sing da pressure mayokna ba hengalaki ba jarak asida ofamasi phongdorakhi bane handakta Ukraine ki lanmi sing chataraki ba counter offensive da Russia ki president Vladimir Putin na annex tawre an laukthok graba lamdam kya lauksin bangam grabane Russia na install tawba strategic Kherson region ki chief na lebak pupan mita phongdokhiba wafam amada Dnipro river da leiriba town mari da civilian sing tamna tamna hongdokpa hore special military operation kodong thini oiba phibam amada lagle an Russian air force ke general amadi hausna Russia ki invasion force ki command tawriba general Sergei Serovekim na phongdorakle Kherson ki orakli ba phibam ki matang da Serovekim na haikibada area adu da orakli ba phibam aje kodong thini ngai oire yengna basina Kherson da leiriba residential building Kada infrastructure sing da atam na attack tawdana mangan tagalle Kherson ga Russian force sing mamang seunda kilometer kundagi kunthra phawagi jang da handorakle Dnipro river ki kilometer sani kunrom sangba nongchuk thangba torban ki saruk asida leiriba Russia ki force sing ase kodong thiningai ore Zaporizhia da leiriba Russia na install tawba council government ki member Vladimir Rovok na haiki bada Ukraine ki lanmi sing asina Russia na kudum chaliba in order town the bomb to capsuli ariba mafam asi Zaporizhia region ki employee kya amaso in order town the leire Nakalamurum da Putin na Black Sea ki matakta nuclear bomb pokhai lakpa yai habeki akiba hangalagle Ukraine da landavada lanpham kaya da paringnai na maithiba naglakpadagi Russia ki president Vladimir Putin da Black Sea da nuclear kulai so ama ulakpa yai habeki singnaba leiringai marakda Russia ki losing basin Ukraine ki mayokta araiba khulai amadi pangal sin adun lan chadharakna ba sem sari habeki akiba hangalakli hana media report aman haire Putin najum sakachan miki atheng bada emergency national security mifam amba pangthok na balem na krabane Russia ki senate chu session ama tekna famdana arakwa directive kudingma mamingi ona aba pina da bakhangan ki phal leire ana Daily Mail ki report haire Marcus the General Armageddon ana sukhang naraba Putin ki Ukraine ki lanta nauna commander hablaba Sergei Sorovikin na Ukraine ki Kherson city dagi handorakna background da sem sabaki ingit phangi haire Lebaku Mita General Sorovikin na haiki madudi haujik Ukraine ki kha thangba city aduda kanna
उंखनबगी फिबम अमा लैरि मिसमसिंगी पुंसिदा चाइथेंग चाउना नंगनतनबा अमदे आइगोगे सर्विस मेंबर सिंगी प्रोटेक्शन की दमकता लमदम अदुदा लैरिबा मियोइसिंग आगरबा मफम खरादा होंदोक्तुना नौना खुंदा लैथा हननबा थौरांग तौरि असिगुम फिबम असदा अखोइना ख्वाइदगी लुबा वारेपसिंग लौरक्लोय हाइनाय लैते हाइना रुसियन जनरल असना फोंदोके ऑगोबाइल खेरसोनबो यंगसिलेबल रुसियन ऑफिसर व्लादिमिर साउदोना हाइकी मदुदी यम सकाइसन बिदा खेरसोनदगी सिविलियन सिंग होंदोहनबगी थबक चथबा हौरे मथंगी नुमित तरुकनिगी मनुंगदा मियोइ लिसिंग हुमपोरोम सिटी असदगी होंदोखरगने साल्डोगी वफम असिना सुपनागी सयुल अमगी मनुंगदा सिटी असि यूक्रेनियन फोर्सिंग मकुतगी तारकलगनी हाबगी इंगित पीरे मागी मतुंगिना सिविलियन सिंग साल्डोगी वफम असिना सुपनागी सयुल अमगी मनुंगदा सिटी असि यूक्रेनियन फोर्सिंग मकुता तारकलगनी हाबगी इंगित पीरे मागी मतुंगिना सिविलियन सिंग होंदोकपगा लोइना एडमिनिस्ट्रेशन दा सेनरीबा मियोइसिंगसु सिटी असदगी होंदोकलगनी तौरगमसुंग रुसियाना अंगंबा थाकता खेरसोन अमुगन मपुंग फाना कंट्रोल तौना होनागने अरोइबद कंटेंट सिंग असिगी मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरि चैनल असिना तौमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमकपो अमुक हन्ना थागजरि